umukobwa wigeze kuba nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2020 Ishimwe Naomi kuri ubu ngubu yamaze gukora ibirori by'agatangaza cyangwa kubikorerwa bizwi nka bridal shower, bisanzwe bikorerwa umukobwa witegura kurushinga cyangwa kuba umugeni. Reka nze babwire uko ibyo birori byari bimeze nuko byagenze muri rusange. Nyiraneza nk'ibisanzwe ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment na share. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cy'inaha iwacu mu Rwanda, Inyarwanda yateruye irandika iti ni Ishimwe Naomi wigeze kuba Miss Rwanda wa 2020 ubu yakorewe ibirori bya bridal shower mu mujyi wa Dubai ahazwi nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu mukobwa w'agatangaza Miss Naomi ndetse akaba yarabaye na nyampinga wabiciye bigacika mu mwaka wa 2020. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa ubarizwa mu itsinda rya Makenzi twamenyereye kuri social media ndetse n'inaha mu Rwanda mu bijyanye n'igisate cy'imyidagaduro. Uyu mukobwa akaba akundana n'umuhungu ufite amamoko muri Ethiopia bita Tezesfai. Uyu musore nawe muramuzi ugazahana iwacu mu Rwanda, nawe ni umuntu uzwi na benshi. Uko urukundo rwabo rwaje gukomera bakiyemeza guhuza ukuboko bagafatanyiriza hamwe gutahiriza umugozi umwe. Mureke tubifurize bazagira ubukwe bwiza ndetse n'urugo ruhire mu gihe bagikomeje imyiteguro yo gususurutsa benshi ndetse no gushimisha amaso y'Abanyarwanda, ari nako nabo bubaka amateka. Tuvuga ngo uko murwubatse Imana izabashyigikire kandi bafashe gutera imbere. Nyiraneza nk'ibisanzwe mbibutsa gukora subscribe, like na comment na share. Tuzahura ubutaha.